Srbiju ćemo najbolje upoznati za trpezom. Kroz priču o mestima, ljudima i običajima, najbolji vodič bit će nam naše čulo ukusa. Dobrodošli u Soul Food Srbiju. Istok Srbije oivičen je Dunavom. Na Dunavu nas čekaju Smuđ, Som, Kečiga i Jesetra. %90 srpskih reka uliva se u Dunav, na kojem alasi, kako se nazivaju rečni ribari, pecaju na tradicionalan način. Upoznali smo pravu dušu Srbije. Pozivamo vas da dođete kod nas i sami spoznate Soul Food Srbiju.